ya na adwen say wode ne wo ko bonkrofo bi na wo sacrifice ne ba ama no abu kwati ni na so let nya eden abepeja ba wo ba no ye ku ni wie ye no na wa sore na wa ye ku no wie ye no ye ku ni wie ye no woni wan ne ku akora no Usukura wo yale. Na wo kura no na wo nyale sese. Nyale sen. Mo je nyi mo je bia. Nyale sese ga wo. Wo nyale sese ye wa je so banko na wo be kuru na wo ya. Wo be wu akọ. You will die. Dr. Nyamishira wati. Ochi. Adi wo ba be true Ghana. Manasi, you will not go scot free. The law will deal with you. Kofa obane bra. As possible as I am concerned. Kofa obane bra kamerem will deal with you. And it will deal with you too. Because who me ba, ede me ba, I share my sorry. Obetire ekwanya. Punchlines. Maame Ng3g3 ba bonto ba ponche ya Agra da. Amankrado ya komiani ni kunu yes. Lordson Tv. Na secret wa ba be reveal ya form hono. Audios upon audios. Abusia we kura de ni kwa se me kasa na me che ho bebre. Ye kwa hwe video no but answer no umi subscribe button na me subscribe button no me aba na won chen. O like video na no a kire wa adwen o comment section kama pa. Na Maame Ng3g3 wa so e de ba no. Abusia anu o hye chese me ho kura wo so. You couldn't create video nearby, you better also. I'm Samusha screen any Musha screen any to bottom ni cromfo beya awie brei. Why na adwene se wode akonfo din atutu bottom abo Ghana fo nyina kro no abetene TV so I destroy Ghana suffer for 99% or the atro and in contempo. When Timian show evidence by Kukura with TV show. Maame Agra day on a bian chain. I wadin you le fit out to say kwa dobi and ya boni komu. Ne se so langa on a bian. And I'm over the word changer Manasi. And Papa Penmoti say, what last year will say, why am Fonso? Enti onipa or sefata. So why am Fonso no? I was a okobunko to your corner nim. Na opacho or a bra wababe drew Ghana. And conformity social media no pani area, including Agra. Omu mini ya omuso omontiasie kum. Abrantie ya yesi wadani nompe ebubu agudam. Abrantie onha abrantie sono kama nede eyine so. Meboa. Wahye. Tise wo ba tan no fo. Manasi na asese on a BM fifino. Was sending t-shirt neat. We're trying to pongo kama. What it in the bear kama. No haji jiadem elupre. Elupre munu haji jiadem. And one frexy. Aya abrantia manasi changer. Aha. Wano ene won finfino. Ena yako di otua so no so a ya watanga. Ah mu nyina mo friend say ya. Aha. Wano so. Waye nanim sa afanwe abanche. Akwana ono de ne ho nsem bebrebe. Na so ase ne ho nsam ne ne fie nsam ne na brabo mu nsam de. Oni ni petitiru bia woni fie. Enti no, Reverend Isaac Owusu bempa. E na obetumi asay na penti no. E dia Jessica bia TV ni radio station. Ya watanga. Ono so e na bia hono.
ene men shadam famu time we say enra minimu bedi enkomo bebre me ka kire tiefo nyina se ngege meba sawusha eye manasi Maame Ng3g3 sawusha apostle enchia ye tie ye shoes are ye tie no ye tie the evidence any nioma etoto ani ema mu nyina mo ye den mu hwebi ora agrada ne nsama obeka ye enyina unse agrada ye bita oba atwro mame ahye agrada nkasa ekoni dedem ekoni ziki zagam eya agrada ye pa ahye agrada pa na de ahye agrada ekoni dedem na wotwi trend na aba beto so ni nyina is all about Manasi word changer. Enipa bisi Manasi ntiase se wakopa achew. Anya enipa bia no mo ye dede bia te se wo mo nso. Omu di forward the same bone ne ho. Etu anamon kwa agrada afie kopa achew. Ema agrada e de che wo mo. Ena awie masam akakra bi ne se Agra prove Manasi wrong. Prove aya followers wrong. Prove adofu bi wrong. Say adumu shila owen. Agra you have missed call from Equia Good. Equia Good will say Reverend Jezebel Azatana. We need answers. Where is your missing last born? What did you do to her for your church? We will not stop investigating you. They want to know Adumun Shila. And we want you to prove the whole word. Because anana was ya. And tia was a Ghana police. And Kwankwachi Manasi. Agra. On se Ghana for. Omo nyankwasya for. Omo shadiye. Agra dasi won tia siya. Nemo Maame Ng3g3 ebeduru Ghana. When to me amodino, dia wa kan se bodani na oti UK no. O se bodani na oti UK no. Eye abobo ya. Eba beduru Ghana. Obema na troni statement. E wana metena ase na me hu se. Mami ebra so se Dani dan nyina ya na metai ebeye den. Kai no. Ema ni hunu na me busa ne say. What troni statement ya wie? Anya bia what troni statement awie na. Every sa Ng3g3 metie. Me troni statement wie ye. Enye ne. Yesi. Agrada ya woti we. Ene osufre Ghana fo. Sa Manasi. Ase wakum ne ba. Na ose blogger na woti UK ya bobo ya ne so ba. Obema na troni statement. Me pato mo mi enko video bi mra. Na mi wia. Na ye busa agrada nsem bebre. Ene ya komia ho nsem so bepie mu ha. Na me pese me busa agrada ase. Anya ono no odi baby Ng3g3 koto IG. Eye ema obi ye audio. Ebetu so. Agrada
Mommy, I have video imla. Evangelist Patricia, I done Maame Agrada, I know Evangelist Patricia. I was about to post it a Maame Ng3g3 Ebabano, about to post it, and it is about the trader to us. Oh, I will send pan in the Viacid, so also subonate the Maunia, Sabonena, so Emania day, Eba Betoso. Now, any say, I am Maame Ng3g3 Baba, son of a feno. Oh, Aquadane from Nansan, Aquadano. Me pacho, Monsha. Me was screenshot, no, I will. Ghana for. Oh, hadie. Agrada Instagram page in here. Agrada Instagram page in here. Evangelist Mama Pat in you. Agra 1 year ago. When I post to Instagram page. Okwache me ba picture. Adenyom eto asie. Agrada okwache me ba video wa me na ye. Ade enyom etoto asie. Agra mo hwe screen ni so a ebia na mu huni ya. Me dia mikuta evidence no. Eye pa. Agra jaisu. Dia wedi kan dia ye enipa. Ena ye tia wosoka. Eti jaisa wakwaje Reverend Isaac Owusu bempa ho pa. Na wo pesa wo man ye meluku like say. Wo dia woni fo wonye obi abone. Na Reverend Isaac Owusu bempa na pesa wo kire sa wasoma obi so wo meye wo bone. But Agra he. Ebra me de no kura ena be kire wo. Agra me sisu dia biem sa oba adom shila wawu. Oba tena TV so eneme yini nyina kyerɛw. Me say Agrada ene me ka kyerɛ wo biem repeat biem sa oba adom shila is nowhere to be found until atiasefo asase so. But omo ba mo share video ni mami. Oba adumu shila wawu ontiase. But me ba baby Ng3g3. Me Maame Ng3g3 me menum ba kukura ni wa wafiri mu obi atiase. Agrada we fine. Sa u Instagram page. We fine sa u Instagram page Agrada. Utimi kwa fa me ba. Ekwatro comment ten. Esan ye audios. Eto asie. Sa me ba me de na ko Ghana. Ama na ko fa poison anom ewu. Me boa. We fine say u post to me ba. Edi rest in peace. Edi video touch. Edi to u page. E share no WhatsApp. Edi chira mi statement kura. Abobo ya potenia oti UK. Obeduru Ghana. Obetro. Me say. Me. Se mi duru Ghana. Na yasema ye boni fufuro pinti ya becheme ya. Eno na minya evidence enfem prove me. But dia wo watna TV so. Atna social media. Eyusu atanishi mikunu. Me maame. Me nyina ne mabusia nyina. Including me packet way images. Who posted sadie way? And so how you posted my details? It's a crime, it's against the law. Agra, you posted my passport details on your IG page. Agra, you did a video confirm on Amankrado show telling the whole world you have my ID. Ubu me passport number wa Amankrado show so
all the videos are here with me. The date and everything, the time is here. And the Mara was here, Jimmy Fu. Ah, we will go through statement. I'm not do it. Mara Jimmy be a over through statement. Now, when he came Musa would yes, and I will engage day, and also ye will be a Sawamra, a matchme. Ye me two Ghana wa. Ye better a tinga, a better tinga o kana. Same. So when you can see Jimmy be Gina with chia, et me do it. Say, oh, Bob, and do a chia, but throw me statement. Now, lawyer Jimmy, na Musa, who quiet time, no Timmy show now what you bar. Maybe the UK, Emra, and Eba Ghana, because my dick can be cut out reference a you crime number. What na national TV so threaten me and then me money me busia for. I reported it to UK police. Et me buy me be me ye biano. Ya refer me to UK embassy. Me drew Ghana ne UK for him semi wa Ghana. And I am full protected if you don't know. Et when I me drew Ghana wa me kaso usu bempa. Asesa Langas. Any a police for any soldier for the mechi, GMA. I am full covered with my family. And I'm glad that listen to me. I am coming to Ghana. And I am full covered. You sat on the television threatening to kill me and my family. Which I reported it. By the time I made Drew because my money omukuta red book. Omo ye British. Me kunu ye British. Me bedru Ghana. British High Commission. Ya record ya bibia da ho. Eti when I me bedru Ghana, I am full cover. When I me bedru Ghana, sa wu kiki na oba. Reverend Isaac Ousu Bempasisa securities. Reverend Isaac Ousu Bempasisa Langas didn't go for chino. When I want Fabia mama so. Because maybe the cruise the free UK at the Bagana. Tia kwasa samna. Tia with Jimmy samna to our quick a gunko force. Number one, what's not TV so attract him in a bushia. To the sense I would let TV so bomb me bayi. At the same me couldn't say me ma. My ye be a triaoka. Dear what dear me piano, my ye be a triaoka, because me I call it tit for tat. But if you don't get it, but what would then the occasion call? Because me the ensure ne jina wumimu meboa. Would ye moja ne jina wumunti. Usu be yi kwasieti kombo so se wo mra metro mimi statement. Ya bewe. Se me ti UK ya. And so remote control that Ghana me na me control. Remote control na that Ghana no. Me ti UK ya me na me control. Sa wo de wano. We are fine, so we be post to me passport or IG page. I continue will be sure so. I can come me passport details, which is against the law, which is a crime. Which is a breach of privacy. So with them me passport details about to IG page. You was fine, me boy. Where did you get my passport? Ubetre. Etina me catch you say. Me chira wo niyama waye. Na Agra. O throw statement now what me a throw ni here say. I first did this. I first did that. I Agra that trauma to bottom ni. Tu ni jantre ni krasi ni. Bottom for. Me na me di kandi engege makotu mi TV so. Ema TV ni free mensa. Me na me di kandi engege ekunu ani ni papa
Ene maame kwatena TV so keka nkwasasem fa ne ho. Ene meyi ni nyina akyerew. Me na me di carding gege passport. Edi engege ba. Eye video koto me IG page. Me na me circulate engege passport. Enti make sure say ti kombo so Jimini bia abakwa kan wasema kyerɛ so wombra em etwo mi statement no Agra make sure say wo betro statement awie sana me pasa me ka kyerɛ mo mi ahwɛ video no be free muno just akoda ni ye video bia na chese oni ne maami busa ni so mama ne maami busa ni so mi doctor maami agrada ne no se fe evangelist Patricia I was so about the post eye maami ngege baba no about the post na chese about the chroda to so oh arehu sempa ni ne wiase de so wo susu bone de ma woni a sa bone na so emane ye den eba beto so na any say eye maami ngege ne ba me pacha mo video wa Agrada posted on the page Agrada na da so no evangelist Patricia ona da won watumi akwache me be video atro rest in peace me ba no wanui otiase asan ya voice ni moti akwatia no aya voice attach ya manu because me ma beka no kure Agra maka no kure akyerɛw sa oba no wawu so ase wawu ya prove kyerɛ Ghana fo se oba no ngui engege ma be prove akyerɛ Ghana fo se me be nguye me be bia me ngu ba maniti kakarere me be bia ngui me be bia anya yalefo me ma prove Agra me ba di odi ye me baniye etimuntie baya so no fe no oh akwada ne film na ansa na akwada no be film no just akwada ne ye video bia na chese oni ne maami busa ni so mama ne maami busa ni so me do baden na obedi ni so wo kire biane a wo bedi na chese kama fe do fo mo je chese mi kasa bebre kana se asensem no chese ya ye video wo enso de mo mi anko share video na bra akwada no ne maami di na pro pa maami dina enya se mo en ko she video e ma na me ba matwa ensem no eso Safo odo yin kwama obi bia ne hu nyepa bi e wa buchiri ewie ya me ne mo kase na laba akofa poison anu ma wu ya Maame ngege ba obia mani nwie bi owo abrochire nsan kasa wo djowe bi na wo chine bi odo wo ba ya baga na ha wa mo wani ada ho Maame agrada ne no se fe evangelist Patricia I was so about the post eye maami ngege baba no about the post na just about the chroda to so oh arehu sempa ni ne wiase de so wo susu bone de ma woni a sa bone na so emane ye den eba beto so na any Agrada u page ni utimi kofa me baketoa ebono ewuto we are fine o kwa control se betro wu statement because me panet tiase wo de na awuo na me repeat biem opa no wawu utna TV so se mimi de me ba brawo se kunu na on fine koye sikaduro me say Obano, what the nako beni? Amiako sini wadurom. What the woba adumun shira? Mina mi be breki news no. Sa what the woba adumun shira? Ako beni. Ami sini wadurom. Muhu. Edi aye nyankoma dia down sefa betia sole.
Eti brane be prove me wrong. Sa info na me de beto abonten no. Enu bi ena kinsi pepra hye. Ebe breki ye. Enu bi na manasi hye ye. Ebe breki ye. Mo obi ehunu se efri da me to challenge ni ma ho. When to me and fa wo ba na amba. But wo the way ebe go page. Wo the way beto page, Instagram page. Would the way back to Instagram page? I need 2 days, and I'm a body buy. And will be a who say, me bano 7 in the call Ghana 3 years a buy, you know. Me bano men in a buy or call school, ewo UK. Me bani call school, ewo UK. Me buy our Ghana, the or Ghana. But me be a ma UK be anywhere. Me dena kwa na Ghana. So I prove it to Ghanaians. Agrada, so we call this tit for tat. And you are calling police. Say me bedrua Obama macho statement. Me donya me say me drew airport. Now ni IGP nyina ho. Anchi mu buku a mo de betro ma no asemo a. Agra me se mesi wo hui. Maka kira me passport details wo. So one fan to airport. Ama mi dulu airport ya nyina me. Na me timi cham ekoba. Esa be duru yuka. Me say mesi wo hui. Me pesa me katira wo say. Enko sasam na wo te Ghana edie no. Me timi atena yuka aye no 20 times ya chen. Ya no ane sai. Se ube free ma adie osikani. And tokwana shasia uba achidem. Se ube bo ohieni biba. Bosia. Atale bosia. Ube bo me atale mu bosia. Ube bo eye space mu bosia. And I will check ya any date. Mabeda woka enti waja. Wotna TV so keka sansem wanyina. Ene mi ya kire wo. Ansa me ya kasa ye the evidence ne kasa. Ya kasa, we talk with evidence. Enti mi pesa mi busa wo say. Kwasi asem ben na wo ya kire me a me ma ye bia kire wo a. Wo dia wo so wonte ase. Mi bedura what the me be kwen enya TV so na wote when to me ama me show evidence TV so na wote bo me ma me be yie TV so na wote na ye sa video no me yi video ni bebre enya TV so ana wote na ye akeka san kwase asem we nyina Toma, me pangege won toma, ni ma bie ni tuma ma nipa nyina hu, sanye ngege tumu ya den. Etiye, tu de nya botare. Anya gedegede o, anya tiatia mu o, dabi o, anya so ba kwa kono nsa, abetia tiam na tia so kanya asasam o. Wo de dimachidi, na wo de tie manum nsam. Ya ba po wusu bempa ebe hye nkomo ma MPP. Amankrado ye advert ema MPP. Maame ngege ni papa ne ya ba po wusu bempa. Maame ngekeni nua be ma ne Amankrado. Etie mi sa ya mo se eye dia pote panti na e ma maame ngege tu hu e be ya advert ma NDC. Wo de fa gwaji mo no dwendwen. Wo sa blackmail no a omo nya mpanimfo bi a na ye video wo mo na ye nya sabe omo be ma na ye di blackmail wo engege dia ya asofo bebre. Asofo ne ntimi nkasa. Me ba cho so ate. Wasi engege dia ya asofu bebre. Asofu fo de so mu ntimi nkasa. Eti asofu no hwan ne hwan. Sofu ben because wasi bebre. Eti se engege baba Ghana no obetro ni statement here. Na me kase di ka tro wo de wo twere ma wo remfi asofu fo ni nyina adi. Emma. Churo ma womo churo asofu
fo ni nyina di before ansan medru Ghana ko uti TV so say engege kuta asofofo bebre uti TV so say engege blackmail eti yedan asofo kro beka cho se me wa frɛ me na onim me aye video says ama me de ni naked pictures be blackmailing no o be asofo kro din on say wo de atro any low keys and a TV so tarnishing nipa image wo de atro na wo wi a no asa da ne wo dua broni abetenam fremem na o pray fitim oni fani chasidi and get the idea of what bebre and ya baku na nyam obeso di su oba wa je say social media no and get guy and ho say wunya problem wa no abeka bia ma wo it's a wo koni page a wonya wo so ya safo a waji di pe wasem ba ya no obeso eto obeso pa wo so be panasem wo be do no anya da ya wo do no ma be ma no but wonya nya wo no ma na ho na adwuma no start free a ho na adwuma no start free eto no didi nkomo a wo be na one day no be ma de aya no mu ni control bebre ti say ya ma no akonya wo say ja wo so wo fe ne che e kere wa no wa fe ne che mate wase me ma fi mi twam so ati ase sani ama we nyina watena TV so aye enani wurafi wase engege fi ni twam wase me fi mi twam no wo ho wase engege fi ni twam ni wurafi o eti me kai no onfan kan statement no mo he Already. This is my bad. Mommy, the bad boy no one. Mommy, get the bad boy now. Continue to be a sick of Fanu to TV show. Oh, the bad boy. Abraham. Me pacho samate. Yemanu engege bad boy now. Continue to be a sick of Drew. Kwasi anabeo. Sa mimi timi de mimi ba. Ebrao. Se fani yesika dura. Tutu bottom ni kromfo ade akonfo din bo krono wudini ko hini wonye wudini me hunu se woye wudini ukunkum nipa se wotimi national television so se me de me ba bra wo se me fa kum no a wonye wudini Yadi ya bako ma wanzam si wonchane kote because yenim se wanzam twitwa kote ye eti se me de me ba bra wo se kum ne dia na che se wokunkum nipa wo ye wudini kwasia na wo de wo kwakota makora kitwa wei adumu nhila wawan wo de na ko beni akosini wadurom wudini abetoja se wokunkum nipa bo nipa nkofie gu Ghana Canada Japan confirm me adenti na won fle Canada Japan so o mechiro baby a wokum nipa abubo nipa nkofie ama ye nyina ya kabie we talk about trending issues o ya fine say wo de me baba to national television beboa o ya fine say wo de me ba About two national television, but from some me wudini. Some ya mamma to me tam me buff fair and to say. At the browser community, oh, Passa, which we are singing us and gege ye with for. Now, cause ya will make us me, oh, ye within ya. Also, me by me metro me statement. Media maturary. Oh, the other door so. Et you may chat me ye amount. National television na kwasie wo de wo ba akobani ami yesi wo ba kura kitu adum nhila ewa waduromu e dia ye nyankom ade ama wo na mesifa adum nhila ebekere woti host oba no wodi na gina wa asole sa won fa wo ba ni nyina wa asole dem a
Agra, me ya, beso camera, be ye video. Fa adumun shila betina megasi, prove manasi, prove me wrong, prove Kinsey people are wrong, prove Natina TV wrong. Mesi wakum adumun shila, edenaya sorry. Me repeat it, it is a koma police klo. Police klo noa. Oba tron gege bo baba be tron gege statement no fa kwama ne se mesi wakum oba e de na gina wa asore se wakum oba no a gini pie you was fine say yem fa me bantu TV so me wa muntie bie This is my boy. Mommy, boy no a. Maame Ng3g3 bad boy na nkodi ni be yesika duro. Fa no to TV so. Oh, a bad boy. Abraham say your that TV so. Sane papa oni Ng3g3 wo ye etie na Agra talking point. Now we handsome boy we ya. Agra. Now oba na wanu mu hwi abodamato. Asa ete dem te kreton ase. Who brave? What's a donation? Graduation or ordination? Say a balcon, a poskebi and a shower bakuta my back. Oba poteni cross wen kuno. Oba jalefua crenteno. Oba na wa junso oba ni a uno. Oba poteni yalefuano. Ono krawasi wen kuno. Sane papa oni Ng3g3 wo ye etie na Agra talking point ebubere ya omefan owo ne nchai o papa akwala no Ghana okay oma na ni nko akwala de ho ye papa won ne wo abamu ayi no papa ne tie ne enumere oma na ni nko ne ba ne ho ye be bia Ng3g3 ba Ghana e be ya wo makwala ne kra men Ng3g3 yeah oyi sikani brief fa ne be tie me a ebeya ne baba mu awe ya on that TV so a na so aye kenten mu kan san aso papa na beya o man me bande di anaso ubaka sam ona odi dampare achi se me ka kire o se aso keten no me na me wo ye IGP dampare na so krete no ese me mana ma wo aso keteno ebi na tuatua IGP aso sa aso ni bia fepa etiasem na minima di krodia IGP dampare na so ya herete na ntimi ntiasem bani me Ng3g3 da thank you na adwene wo Ng3g3 mu no enye utimi hu adwene wo mitiri mu nyina fa me ma ho but ene me poa wadi nkwasi asem wei wa be firi ma de tua me kana adane ntokwa eje wusu no obepata ye no u dwane u pesa wodi asem hye recognize ko wusu bempa kwasi asem wei na wo ye ya mabu besi ne na migusu bo na minwie wo bo me baga na so a na wo ye wo ba wo betumi abefesi me mesan abo semiduru kana na so yo ba wutu atweba baby ami wo bia wankasa yi wani mu bra ne be fesi me mesanya bo se me yamu ba mesan firi Ghana beduru aha mesanya lew on sa o ma wukuru ni ane frɛ me recording no and sama waka ye nyina me recording wona ade me number man I have to respect that guy. And you think that's a conversation. Me person me hear PSC no. Agra, me say until death do us part. Enti jai baby, I wouldn't na mono. Why do you also target Reverend Isaac Ousu Bempa? Me jaw. Any one ne. Me lewu kopim se wo. Yabeka ubeka unse gubo. Me lew kopim se me come and say good. Se me no be konto kwana me se me nko. Na wachi me atin to kwanim. Ade apata fu ebe pata ye nyina kinsili be pata. Ube di na tem.
na bra ye patafo na ade ko woni ni kunu so say Santiago akodi akokọ e de koji sikaduro na bra be wia wo watch ene wo niema chese na bra be ka cho se jai na wutimi ni ngege nko omu awane wodi wo ma frɛ nyina be di atrogus egu wo mo so nyina ye omu nyina ye patafo nipa ne dia ye me ya eye recognize ko so bempa ene kinsi pepra because kinsi pepra disrespect wo da papa disrespect wo da ye koma wo na akoye video beto abonte se wo ne papa nanum still na papa we gu abonte san patantokwa eti na ma eda di professor wakwaje papa ne ho pa sa wo ne meme be kontokwa what the TV so aye niema wa nyina o ana wo betra bonte a wo ya wo ho te sade a wo nya me hwe na momo wo su bempa na akotam bibia man gege ana wo ne wo ko wo jale wo chumu ko kanya me wo be je ama wo ma no sa wo se me wo be gu mani mu ase wo be ka senfo afa me ho wo be ka ne ani mu akira nya me se wo ti abrochire wo nti obi antime nya ohwe ana nya wo na me be westi me time and energy se me kofa interpose wo me fa amara Ghana wo ba Ghana 10 years movement no be check by the case wo mu ni say wo mana wo di o ma kwotena brochire wa wo de wo so wo ti abrochire wo ho to wo ma eko school papa no o wo be bo degree na ma pepepe na mom jonki ni pa de ene o ma ne de me type ma wo mo e wo Yesu di mo ebebam and you say yes your friend Agra you go tie oni berefo ba ko ti so se wa oti anopa kamre mu etrati nipa odini patem enso ompese obi be di natem bi woni ye akone ne wo ko afei adenti na wo pray victim wana kacha se faketu abeji kese wodi ababa ena maji aba ne de show menwie o meme na wontokwa IGP ntimi mpata COP ntimi mpata nanadu ntimi mpata UK president ontimi mpata Agra me ne wontokwa Reverend Isaac Owusu bempa ntimi mpata mene wontokwa obi ntimi mpata upasu bucket ma wey junkie wey krasa so pe washiwi etimi bowi entampe etimi ma wutimi siesie no tete he show the anti say wo Ghana wutimi de collar pa kutane ma bag ne kambu edi wachi junkie ni wey ujane what the meme baba 2 TV so na ga se de wo ye mi bia mi ye wo bia tua ka wo Agra menwie o eti wo de jasu atiefo Ghana de hye me toa so Manasi ensensema eba ya yesi Manasi akopa achew eti nipa bi musi omadwa omonti ase ene se ekwasiafo bi apia ba bonten se edi na papa wei abekasa na yegusu etro challenge ma IGP se IGP edimi ehunu a police fo we mu esa police atade hospital wa cameras wo yekuta videos eti se videos ni nyina no yedi ni nyina beko IGP edim na betu anim na IGP wo se emlantia no anese se max anajo breko tututu nsuo ede handcuff egu papa nensa
So we say we una IGP, we say we see from. You can protect us. What Danny egbe mi wura na ati social media. Na di egbe mi echa photo shoot. And krama na dampale udi beta photo shoot no. E ho adwuma ni bi niye. So en krama no mumfa enko investigate sa de we. Why mo ena na sa max we enti papa ne beka ye yesi won kana no ntum. Papa ne beka ye no yesi won kana no ntum eni kwan se ko kasa. Enkwasiafo bi ti social media say emla na ache papa no. Why not kromfo kura emla ache kromfo a ya de pick up any number. Amankrado eni abra na ni asem prempe ne ho se wadu that say ewe yi. Wadu that ye amai sa wo kura unya asama wo go police station. Odi asamu tachi VIP good VIP fu adwuma. O kura ye ma wo kwan ma wo pass airport. Ya bubo wo te se dokono hye polythene bag mu sa do be si America. Crowdfunding amwa we kura to be better social media see ye treaty no de ne koto air condition ma na duane papa di. Papa ni ba bontin ni statement ye clear. Ba momo ti abontin mo se mo ntiase. Edi eti na wo se won ntiase. Every say papa ni busa question say IGP manua wa mo se eye max no anaju 2 o'clock adi eye takoma aye de Honda e ba be fa no edi na no aye enti ye de sa car license number we eye Honda BA number edi enti enana apake soldier police for SCF free na yes max edi na no mo she max sa semwe ne ka Amankrado se won tiase Amankrado se won tiase Amankrado se won tiase na papa ne be disrespect Ghana police so I hear from Ghana mra police need treat you no one treat you here. Uni kwan se usi Ghana police. Na Amankrado be ka kire say eye US ya. Enka papa ntimi nkasa. You are very foolish man. Osi apro. US no police e wa abrochire US can treat even a matter the way we treat papa no e wo Ghana. Na sasem way esi US ya enka ba now ka IGP enka wasi from kiyi na si from so when timi improve sa nkrofo we ya kiyi na si from max na all shano na all shed ya keye den edi na mo hye max anaju 2 modi takoma ade Honda plate number BA ebe fa papa nako IGP ebe sinna utimi ma abonten rada no masuma nkofo omunimu kasa enkrosefo agimifuo ana tik social media grada abuto ne bloggers egum so ma no mayeden agrada wo blogger bia ni wana no ode chen obi a o bloggers no mo de cat person na ye adwuma no nobody none of them can face me. None of them. Because yeah, the evidence crudging a juma. Samaka, me se me mu pia mia. Videos wa me jie go on. Eni pakura kon no. So obesole, so obedi MPP government kureti. Se me mu di bi di akura. Yeti omanya akrachefo na ebu oman yeah brofo akese akratefo na ebu man ebesinne
Sasem we pengini bi antimi ma abonte medress because omo hu sa ade ne nye silence me concern omo na aye ana enti no wuntimi nkasa aya sembisa ho amu na sesa ase ade na nka mu koyi papa na wo se enka ma wo meka wo ni pafa Amankrado ni pafa wo se wo spray kra ya kopa ma wo wakoye dirty work ya promise o se be ma wo spray ya twi wedding tu koto ya komie TV atu agu papa ne so se me de me kra ene ma asole aba afode ye e de ama MPP government so say e be treat me kra ni kwanse treat me this way Amankrado so ntiase o a common perfume kra wadwa it also kwa ko breaki obi TV station na there were no a sacrifice in life na se emlani bedia se na wose emlani ni di America police ni ben na ko obi fie se obi aya bone ne yakoche na wotututuo wo ye jimifuo Amankrado wo ye jimifuo Obeka say mama party atra say ye respect police o mama party na wa kire wo say respect police no wonu oba abonte a say no oka kire Ghana police fuo amai onsa wakasa baaye waba be di Agra that time video na obeye no Agra na be born akutia amai da ben na wo say was a respect Ghana police na wan to kwase abadun so krobo krasi ni bai tutu ni asha wo wudi ni bai fu no timi pie ba abonten e be disrespect Ghana police say minimum pin na eya me ya say enkwala 19 year video the patrol car no amame when na wono was say obi akwaya report ama police for ebe friend no was kono kraka was ka ye video patrol car no a ebe ni fie ma no ono kromfo ye wudini kwasiampa koshini was kia record ka was kia record chat ayi patrol team na eba ye ni video family ko be report wo mu to the pimps owie no sanka say woni wo manum eti se upie ba na de wono de ye tumia record the police fu etimi ba he ye tumia twa pictures na begu abonten ye de yanka say ye report wo to the pimps we are here to ask question and he na no mo de papa na ko we are not reporting anybody to the pimps kwasi aba we jimifuo we adunso jina na adunum kura se woni a police fuo num se police fuo ka aba ni fie rather than say ko usu bempa ba wa me disrespect police ni wose we di dampare ho yawo we di nanado ani papa ba o me ho yawo but Agra pie ba wose woni police fuo num one crying says go up a police now a car no patrol team car number at the banny fee. Agra cried to me who said crop for one right. Seka wonya police cars number. Onya amu ba one ko betimi a report to the pimps. Ni pafu ni patantan. Eti social media ne e play victim. Na utie ni kasemu a eye ni ya ekoni dedem. Se edi na manasi kopa achew. Ye nyine nim se yete ya. Wona wudi kande saade we ebe ye manasi. Agrada viewers bi e bisa wo question. Viewers for any question omubusa we nyina say. But Agra you also sat on television. Also say Eburuka bury his own child to insulting other pastors who arrested you. Sana Ghana for Obusa Agra.
Na Ghana Fogus Pusa say, just bring your child to prove us wrong. What ya bonti bo premier go? Agra, adumu sila owen. Agra, jodi ya manasi ni, blanebere. Betie. Asma mi ken wo nyame amema fa no eye me witness me ntwa ntroda bibi wo mu a meka ne because sabe woni obi ku ase de obi aye de be ye ne yakoda ne yanko ya meboa ani manasi esani audio no breme na me po audio no me bu fu ye because no me nya we eti me bi sa manasi say e ba de say na wuti me sa Amankrado na me bu fu ye say e ba de say I would say that's not many penny to say you recorded me. I was many day. And that's so. It's the time I run over for me a chairman and me call police station. And I'm a bo audio. Wow. And it's investigate and our headquarters. Wow. And I'm saying this is my evidence. And see I maybe didn't also can't say. Yes, say run over for this, run over for that. This is the evidence. You know me here. And I'm mobile cancer. This is the recording. Yeah. And I'm a butcher. No, I'm not recording anymore. No, it is my weapon. Yeah. It is somebody be could do. Wait till the man so me the cars are someone. And now I have the 100% right. Some of the audio they better want. Yeah. But I'm not saying we are because or recording me wa bra. Many na me host. Manasia recording wa bra when in now also. But the same recording that Timia Sebu if in from jail. Also ye I don't blame you. I blame Manasi. Now I say Kamanasi ma recording it down. Recording it share wa before ye we no. Ewi echi Amankrado so obeje recording na koma BJ. She recording him nsem nyina atete bia keka bom asa dia be gu Manase ani mase ne edika ubufu ye ne sa save wo jail no wana anwene se eye nyame mpo ena ma Manase record ade no by chance ebeboa me birebi etina wasa wo de Manase be see TV so Ghana for mo nhwe Maame we person wa dane Manase ntokwa ne te sede ye Reverend Isaac Owusu bempa ene hye Manase achi Reverend Isaac Owusu bempa on hye Manase achi ne on hye na achi tina enti kwase bi obeyi ni ti wanfa evidence ye nkuta no obeba be bon kwase lo abeba be kan kwase kasa ye de no kure ebeba be twitwa ne kwase kasa ni Jimmy kasem. Yes. Every say yenim no kula no. This is how Agra wone Manase tokwa started. And in your own video on the television, usi Manase ho ye wahin. That time Manase wone ne kono no oguso at media so. Eki kansem fa papa ho. You confirm it is a who try take it to Manase. So all this while, you was behind Manase from Ghana to wherever destination Manase call ye. So don't bring your nonsense. Because this time, you know be koni dike se go te munsu. Because no kula da hono ase de you any. Try so person or attack Reverend Isaac Owusu bempa. You know be koni dike. Anu tin na ye di video we kire. Na wone Manase no na mo ne ko. Manase na wo twa take it man no okaye. So watimi etwa take it ama no. Enti ya chewa. E was watimi e the evidence. But evidence now what the prove no. You be ungrateful to Manase. And ama Manase buafuo. And amo common tokwa. Eja bempeni mubi. Tamana woni Manase common tokwa no. Na that time no yen kra ne aso ye ne Manase e wa asem. Until se Manase pie ba ye be pa chew. Eti utina jonso ne jina mu no. Ah, person woman yeme look like say Reverend Isaac Owusu bempa ne se Manase achi.
one can be confirm say you are the one who bought a ticket for Manasi to travel. Who can say Manasi Kurana with Johnny Dada? One in Kasa. Amankrado Krana is Muntamasem. So Muntokwani wa dada. So why still bring innocent man or tiny baby when he bring Reverend Isaac Osubempa? When he bring no contracting so child. Now so ya contracting ya see engine free unsem. Ebe kuta uma wo de ho unsa council go body akwada kem. Eni ama so na ko mu buo ne ya see enswa. And I tell papa ti unka bibi nkyira nkra yi enkra na ekasa no. Enkra na wa be di wo matama mu di ubi no. Enye papa ne soma wo mo. It's me from the 12 on same man in Yasase. The Nikra just said, why record me? And on one audio the 12 on same. It's your damn manasi the audio the 12 on same. Manasi of Femi Amafab. Amankrado Yamandansi. On one manasi kodada. Because me bajo mate. Etino ni manasi kodada. Ama manasi koye audio so sa ko pa na cho because na Amankrado pese oboki. Edi ko jisika. Ene mebo audio ni akere mo ha. Eti woni manasi ntokwa no, estati ye na manasi kura me pa Reverend Isaac Osubempa ache. Washise adwuma. Woni Amankrado washise adwuma. Edi etwa take it manasi akọ. Se kwa mu megu Reverend Isaac Osubempa ni masenefa pagya wasole. Atia besinse uko mu te ho kem. Se wo pe manasi ache no. Me ba kire wade. Senena emunsam no etie ana misubiti mu bi no na me pesa wa be da bonte ana manasi pia de tum me bofu ni ma na be pa me chew. Thank you. What you say? Also be pa me chew. Yo ya ana je wusu manasi be pa wo chew so de chen. Na manasi ye video ana una mase etro amo fire. Ubufu ye manasi obe pa wo chew de chen. Eja wusu bufu ma obo manasi dua. Ene manasi akwakopa eja wusu cha wo so de ache no. Wo se won tiase. What kind of hypocrisy is this? Ah. Wala an say no. Eya me. Ani Nyankopon okata sunsu nim se enya me etu wo se nam sa audio ne ho de ne aba. Etokwana se na me ka kire wo no. That is the genesis of the case. People are just watching them on Tokwana say. Watching them the genesis of Entokwa. One manasi aircon. That time one manasi aircon. Na manasi na ote odaso ye video. Edidi papa tem. Edi nkwasiafo ajimifuo anye ne bajere mammoa. Mumetie. Agra da kotre TV so. Wachira kwaya wani manasi fa so omu genesis of the fight. And now you are telling me, say, Reverend Isaac Osubempa and a shasi. Reverend Isaac Osubempa is innocent. Papa no, obi na ayene bone. Or tina soli dem no obi ababe panacho. Or the acheno. Manasi ko baby a wasa oko. Whatever you are thinking, think. And for papa no. But it was ye bia. Ya de nanim betu gatem. Me pacho Agra da the genesis of the game. Mommy amra. On sayade ya kasa ni yi evidence. Me pacho TV ban ena manasi ne Portugal document edaso. Me pacho mo amontro mame e bia na ngege me mani nye. Me pacho ebia na Maame Ng3g3 mani nye. Mo amontro no montro mame. TV ban na muhunu. Say ya de manasi aba abeto so TV ban. Me pacho TV ban na muhunu. Me hunu mo comment no. Obi see today's TV. Me da ma say Paulina, see today's TV.
Edi udi obi a particulars. Akwa jifri ya kwa miyapo. Adi betu uti visuye. Esa kasa ope manasi ya chino. Ama na babe akwa kosiuno. Why na ma wo kwai? Sefa manasi particulars. Atu UTV station. Manasi can sue you any UTV for huge amount. Samimeti amikase mema Manasi criminal lawyer. Sa omputu wo. On si UTV station no. Akwanya with the TV station. Apostle Manasi. Ni information wo TV soa. Wait, your friend breach of privacy. Breach of privacy. Who ye me be? Who ye young CCB? And why ye Manasi be? Oh, ye fine. What the young CC? Who call ye interview? Who say when ye me say? Who say mafia na person mafia young CC? And I got them young CC passport. Ebeto. And I want them and get me passport to beto. And I want say ye Manasi. Ne Portugal. The information. And you, the same person, are still on social media talking rubbish. Malafaka. Ubreno, umemilino, akeki, merestatiama. Yana bloggers ni mu bi wo hwa. Na mutia brochira, na mu pie ba bonsen na mo kasa. Enya wadwen say, wo kan sama gobi hu fi. Wo kan sama gobi ani mu ase. Na wafa wo hu adio. Sister, brother, wow, sister, I bodan for by out to UK way, a bobo yaws and wine. One say what can some wakasia can some wakasia, but sister, no, any time will be through Ghana. She will write her statements according to any one word. Agra. The bena unu say yentanishi nipa wo TV any social media. What to me a tanishi nipa ama osofwa wo bo wo sukurano usi odini tunumu. Uni munyansa nko sable kwa be papa stachere. Archbishop of Oriata. Aye mama yasha. Obetre TV so sa unfixing it. Obetre TV so sa pastor of Oriata. Ye dini tunumu. Unyan trust anyama we nyina ho statement you. Na sankofo we wo nyina so wadofo. And you want them to shut up. Who crofo wudini tutubotom nimpo. Send enkofo gu social media. When ya emwa enche emponche. Emomo ye po bebe wo media ni so support you. Brabonte be kire se pastor kire. Wa kwachini se wedi wukunu turumu. For evidence ne beto what said ye evidence kire. Bishop of Oriata. Hey, why na who so any koye trumudi? Odi jawanum ni enko. Jawanum. And I will set Manasi the record straight. Ebemu obiad get sunofo. Bakui baye. Ah, man fino no. Bakui di kambe jina osofo ni fie ho. Ah, man fino no sabre no. I was preparing myself for my ordination. Now you prepare me. I be ordaining me. Intimi yedina me pese adie bia be frustrate me. It's not obedru Ghana funny who dead them. Sagrada, my back Ghana. Why nyame she my family. Aya wona utna internet say. Sekisi pipraya bema omra Ghana. Ena kisi piprasu ya bema no waba Ghana.
Eno ba Ghana went to me anya ne hinti kako ma wonka. Una ka so ye be ma wonye video no nkyerɛ ba bia wo. Oye be menti no no so ye video no kyerɛ ba bia wo. After betre video ma o say Trini Jonas manager na aba Ghana no onward and so Kingsley bloggers ye did Ghana mpanyifo atem Kingsley won ka. That is the truth. Ono so enya ne hobby no. Wama Kingsley bewie afa na to wo ya isem. Agra se wutimi ye manase bibia. Osu bibi betimi wo. Me say dia obetumi dia ye manase betumi aye obi. Emla na wodi bedi manase ne sa amra no ebedi obi. Ko wodi wa ye na kase pa. Echa dia manase dia aye wo. Se ojina sofu ni fie wo. Ye nyina wo be fie nkasa. Ye nyina wo be fie ni nkomo. Ye nyina obi fie enkasa. Enka emuai. Emuai. Emponchi mianui. Samuel mianu enyo fie na no mo. Sure. Na mo ko nkrofo bi di mo boda ma ko mo so a. Ye ni ensawe. Na na beka eja ni oba eni ho nkrofo. Kasa me dia na mo di e ba be di agro no. Kasa ya no senkwa o mo nkwase antokwa nso nkwa ko. Jiniema. Dabi o me kwa me problem ni say obi ye ni party. DJ Jinani. No part of why fair. Me da say. It's not go for believe. Yeah. Come tell Akasa. Baby show. And trouble say medical address. Okay. We kwado betena wo fie video mu no. O ka kire ne se onkeke bi nkyire obia. Anokwa wo keka bi nso kire. Etena wo fie Efra Reverend Isaac Owusu bempaso wo yetrumudini. Ojai ni ne se ho. Omu ni seso ho. Ni sia omu ni enipa tebiam. Abedi Reverend Isaac Owusu bempa. Onimonyamfo. Oba ba bema pa. Eho. We kura utwa take it man. Oba I was 1 man 3 bedroom. Ujina kamle mu ka se won keka bi nkyere won. We o. We. Sa me be so kamera. Sa block papa e be so kamera. Ba edi na ade da bia no wa so kamera. Kamlem usi onkeka bi nkyere yen. Ebo a. Omu mienu. What's it? Monkey cabin today, Meboa. My sister is coming. Your sister is coming. But some chapter, but they never told me, they never move. My sister come make you was happy. Obiani with the papa. Obiani with the papa. Surprise way. And Watson. I for today, for a unity. For unity. Yes, sister, who are for papa. I want for papa be and yasan get one. So hey when you cook for you I tried the funche. I tried the funche in my house. Yes. My sister is coming. Your sister is coming. But some Enti Mun dan yene say Samu ba bonte na mu be say ya enkofo be hu samu ye ni beautiful enkofo be hu samu ye kwasiampafo mo kire the whole world any bre any bitterness any yaudie
ba mo san kwasiafo we nyina mo nyo bia nchan ye mu bio mo agimifo yi a mo ti abonten a mo ye dede mo mu bia ni wono ma mo chan ye mu bi na mo mu bia ni wo chan manase mo amutimi fum nipa ema nipa de chemo ema mo kopa achew emi aso kamle simo so omumu biale ni ho amo emuai mo ye nipa chan manase momo so na mo se mo ntiase. What kind of hypocrisy is this? Mibisa Agra, what kind of hypocrisy life is this? Nana Brukuya na Jay said, what in the walk of one profobi, now what sacrificing a back. Natina, I'm a peja, by Ubano, your coony, and I was on the way. Why the kuno? I was a Ghana police, a frau, na omubusa question. What national television are you talking point? Was it Obia Kukum Nipa? Ewo Kumase, Egunebuda Munsum. Was it what TV show? Say on Safuobi or dear Badam Fuo Kunkum a shower for. What do me at new television show? National television. Sa mukum ne bano na sa woni wo bi kum ne ba de na cheza wo ba adum nhira unku ne mfanye wo de mu de muntie ni tongu no de kasa ye ni ye wo se ye kun no wono ene hwan ne kun aburuka ba etina cheze kun no wo mu dada because wono nkasa ba monte be ka se wonim sa asofufuo ni nyina Ose wone wo mo ye adwuma ba ko pane ngopane edu ntimi nko wo mu bia asole but muntio wo se ye kun no aye ni pe kasa muntie agragana police busa wo se brana be kire ba bia aburuka ene wo kama chesi wa wo frɛ nanado o kama ena atoa chewo no Ediana was sensing seki if I'm a war Reverend Isaac Usubempano. Ediana snow. Unim funny po. Ucha take it to Mama Nasi on to quine. No me pintu Usubempa plaque. Ediana was sensing say Manasi Samuno. Manasi did Yanis now over IGP. Manasi did Yanis now. Move like Ghana police. Manasi di diani snaw. Nana Brukuya na Jay said, what in the walk of one profobi, now what sacrificing a back. I'm on no Brukwet in Nina Solet Yay. I'm a peja, by Ubano, your coony yano, and I was on the way. Ye coony yano. Ye coony yano. Wine a cool acrano. Usukura oyale. And now Kurano now oyale say. Mujenya you mujabia. When I say I just so bank one over you would die. Look at Mishra Wati. I do what baby through Ghana. Manasi, you will not go scot free. The law will deal with you as possible as I am concerned. The law will deal with you. And it will deal with you too. Because who me back, and me back, I share my sorry. O bachelor a kwanya. Ghana ni biatna Ghana. Oso bachelor kwanya Ghana ni sofu biatna Ghana. Ekunkum nipagu abura munsuo. Ekunkum apotamfo no no mu moja. Eko dedem, hwe ahyew. Onse eya. Eko uzigizagam. Adumu shila fane bra. Fa adum shila bra se wunku na.
aseno, you will come and write your statement and prove the evidence that you have. Most sorry na munye opportunity what's na social media na so a ebi mu kasa te sesenia asem na woka no eya no kura no woka no wagu obi maame hu fi no wagu obi papa hu fi no wachantro no wagu obi ani mu ase aya mo hwe other bloggers. Everybody have a blogger. Obi awo blogger awo penasem ase obi be kan sem toneso. Udie samote. Wasi obi awo blogger o penasem. Obi be kan sem toneso a ema blogger ne timi ba be defend ne dofo. Etime me dofo papepi ni monyamfo nyina nua bema no fotabraba akwasi wusu bempa bema ne oturobosie eba nyina nua bema nyina papa nyina wofa. Yes, amenshia. Reverend Isaac Owusu bempa. Bema wati kwati se wobi anim. Ye weni ase daba. Ye ka wo maame anwowa. Enka yemu bi. Ka hwan ye di yemu bi. Ebebo mpaye. Edi amayen. Ya dofuo, ya papa, ya dia nyina Reverend Isaac Owusu bempa. Ya draw. Enunti. Ena manfreni wudini kurasini junso kurobo. Seproye baifuo ba emuni ni babia. Tibonkoso ko shini sansani wudini jantre ni tutuni. Yase ya makwasi ya bebianfo ani meyefo ya do wunti ena kwasi ya bidi ntro so wode beto so a engege na masodi agina wo enye se sika bi na odi amame maame na make statement ne kre wose wono wo adofo ose sofu bia wa adofo ose ono owa adofo nti ena se onya asama na dafo timi so de betwero caption etimi twotworo bi ma no kromfo tutubotom ni kura wodofo na de want to obi botom da Mesi akwasi wo wusu bempa watamfo ya 1000 wadofo ya 3 billion papa baby awo bi atie na ankure hunu na yedede eti na da bia ewo so te se akasa papa watamfo ne ya kete obi obeka se watamfo do so bia sini hui watamfo ya kete na omu nyina ya empty barrels eti na da bia omu making most noise wadofo ne doors omu ya hwene pa eti na wonti sofo usu bempa dofo kasa bebere wa abonteno wa mo do Agra da nyina afeki kire no na ka Amankrado timi kasa mi boki di akwajesika ma boki di akwajesika wo obi ho eni obi ba abeche moti asemo kan no wasi obi a woni dofo oye blogger asamba otimi be different edi enti ena menso o kan sama fa me dofo na me piaba na to se wa ma usika nti wonti ase mesi agrada tie abana usina ye ade ma manasi eto atakiti ma no se won fa ntu kwan na won fa mesina eye recognize ko usu bempa kwasi bempa na mede akwasi bempa manasi sina no wantimi ensina akwasi bempa nya nwane aboni tope abano wodi asina jaisu
Muntia kakra. Wa expose ne ho. E wo bloggers ho. Mono. Wa me see me expose ne nsam ne kakra de akere mo. Nana buku ya na adwen say wode ne wo ko bom krofuo bi na wo sacrifice ne ba ama no abuku atimi na sori atinya yedai abepeja ba wo ba no ye ku ni wie ye no ena wa sori na wai uzukura wo yale ena wo kura no na wo nyale sese mo je mo je bia ya wo nyale sese ya wa je so banko na wo be kuru na wo ya wo be wu akọ you will die. Dr. Nyamishira wati adi wo ba be through Ghana Manasi, you will not go scot-free. The law will deal with you as possible as I am concerned. The law will deal with you. Baby kwa, biko me ba, ede me ba, share my sorry. You will come and write your statement and prove the evidence that you have. Most sorry na munyo opportunity what's na social media na so a ebi mu kasa te sesenia asam na wo ka no eya no kura no wo ka no wagu obi maame hu fi no wagu obi papa hu fi no wachantro no wagu obi ani mu ase aya mo hwe other bloggers and trona wotna TV so twa to Ghana asofofo so egu o mani maseye no Essentially, about the same anas in some ne esnawi. Ebia. Edru so dear, chantro. Egu animase. Unya opportunity konya tender TV tonight. But try the papa of the year. But try education program would de TV no a year. At the Boa Ghana. And tokwa any animquasia all because what are solid dying at the wuto or chachakaye a better bontain ambush mine na panta sawa na panta did in Rubiano with son and say a sawa near tasso computer mine juju double software and quote software computer mine our wonderful computer mine Double, or chain software worry and happen. Motitin solid dema mo tonton anointing wire, ton, and quasiania man won't say, or who been paid to be one has solid them. Agrada ubu way Eddie Gook so below the year moja, and go for envelope magic envelope ye donation, or who been pa, a year health. Screen na say obeye apomudin hwehwemu free rather no so bempa kosi eye hospital man kafo okotu nsuo ema obi okotu nsuo ma ekura bi wuso wo ye donation who scamming enipa in the name of donation abeto abonte se wo jijin kofo sika What me Jenny pass 70 sika? Na udimu 3. All in the name of affordable. Ni panikwa so be pa afford ye new sika. Dia na wudi sika galeya. Ba Ghana mpanyifo so wo mote hwew. Na me se Ghana mpanyifo betena wa rew. Ba nyame so hwew. Na wanyoma akunkuma bo. Nyame de ba nyoma agrada. Table na ujina so na wuhihim opano misi table no ne na yi na do aso table ne na ni nyina yi Agra me ka asama kire otie wo ba gina ho be ka say waka wodi aisofo no wodi na gina amna no akasa wo be ka na tie agu ni so what threat papa no papa listen to me Agrada atina Facebook or threaten. Say or the way Gina Amanano. I wabeka anyade agusuo. E free neko. Asam no me machia to wo. Anyane bi na ko mo pese o mo kato papa ne so no.
anwea no na ebi ni ana mebisa Mr. IGP anwea no na ebi ni ana Mr. IGP anwea ne ana mo pesa mo kato papa ne so no anwea no ebi ni ana efiri na ekọ oba abesi etimi tena kamna mu threat me and threat me Agra. You know me. Agra me na won tokwa police ni bi etimi titi he me da jail kura me say di watam. Me da jail ya me kura me di watam. Enyan kokọ ne nche ne ye chi wo mo na emom asema ye be chi wo ho eno na ani wuo wabokro no ne achi mama wakoda wo bi ne ho aya wo ya wo ba sa da ho biem Agra engege me se wo ba da wo bi ne ho biem because anyama ye be yegu abonten no enye ye ne be ka kire IGP say wabeje wo bi a onfama enye ne ye be ka kire police ni bia say wabeje wo bi a onfama me say wo ba sa da bi ne ho biem I am think kwasiafo obi say yentimi nya ohwe MPP aban yentimi nya ohwe a MPP aban ensi so daada nanado dankwa kufado aban ene yentimi nya ohwe a nanado dankwa kufu aban ensi so daada se ndc aban ba na entumi anya ohwe a ebesan yakọ ebekọ akoduntri maso 100 years. Bonibia watna Ghana die hiafo. Obeda wo bi ne ho. E wo bone ne ho. Obano fane bra. Obano fane bra. Obano fane bra. Say my network ni play up me boa enuru baby awo but your network ni te say me pracho muntro amo we no why me sra mo muntro aye amo we no maye why network ni te ko yesra mo amo report video no because amo report video no Wamu report video no. Wamu report video no. Amu report video no. Momo misra momo nyamaye. Mote mekasa. Minru baby awo asade na gina. Minru baby a asade na gina. Menkatino na mensan komla patu ana. Menkatino na memla patu. Oma report pigeon ade na gina. Okay, me hu se kosoro. Okay, me minyi akra ne picture ni free so. The sam odem kra picture to so a. No mo ha twene. Me minyi akra ne picture ni to so en free so. What na edibone? What na edibone? Okay. Me kwa kofa ade abremo. O me kwa commercial break emra. Ba cha mo bi fra me ansa. Ba. Atu for masa wo si wo bia. Aji pusha na se wo serutu. Jago wusu a motemenka. We ASP I was selling to this you statement kasawa menkate no sa asa ejina wo me ya asa me hunu hwe wo ha yete opa o kasa yete pa ani amumo bobo like ne so
Omo record. Omo report to video. Yeah. Okay. Pasa, we are sure. Masa, we see Wopia. Aji Pusha as I was to. We are DC Wopia, was to COP. We are ASP, I was to DCOP. As of the end, any penny sadia. Matthias, sorry, Mr. Demahon, we were more fiscal friendly. Maybe I got them peddling soon. Maybe we must from Peggy for a catch them and say he's a prophet of God. He's a prophet of God. A deal for 7 difference woman. Maame Ng3g3. Sunsun man will be able to ultimate. Actually, make one in chain. Time I ever to Aba. No, we would have 40 days fasting. I just been a Jana show or more report to video. No, but the idea of command. Chasi video now stop. I don't know what some more report to me. Now to be fast about Trakuyanso. Sassamos will social media. No, me feel can I know better film. Now, not to film with that. As more catch them face to face. No, Bishop, and who said, a nipper want to send no ma and no market here or moody fruit or moody ma, Nanando, or moody hanky are selling some. Sassam no, Matatanwa. That who said, Papa Bemba. Then comes somebody of an Agra. Will you pay one and answer? But when you come to spirituality in Yama say, would you have the Agra and better? But you don't know. But your mama like an emla wine, a mama like an emla. Mama love an emla. Yazango Farama, who have that power. There must be a American may be said, temper just such a mercy. Philosophy, what bread. Would you for Ben Organ about some Ghana? Would you Yanko pass or a gambling for political power? Would Oklahoma Williams Shamano? Because you could feel the Marco and Jana Joahoma Chibi, no, sorry. Now, shall go on with you. What's all young Mujuma? For no traffic to feed as if we are come physical. A Juma will say to an among all the 16 religion in Ghana here. Ubako Babia Yusunzuma. And I had a Katua. We are so for contending with your prophecy. A Mwabosum for Bayfua Confor will be a person who comes and a what's your command on me? It is a what Timothy comes the same way to me, Uka Barbara Amos woman was when I met and comes a some and a dick's call captivity no move him, what then comes a some say you move free. It was tea, I want to know, and you could say, will be on Waka. Do that point. So we need Papa Padnamoa. Ulipa with me beyond and no can of correct now. The one you on fast mission no mono, when you say one I correct. I said, we went to the Asserting mono one who did it, one who come back. To me, that is me. No, we are the mechanic of that. Okay. Maybe, Upian one as will be trip. Maybe we are some new Pian Yasam. One animal was my maybe one idea no I have some non quatrain Pramaja or yet. Maybe good you will be it. Imagine again. We know need be a yakwa can see it. Maybe I'm a baby. We are being a team and baby. We know Pian Yasam, but we are the end. Mechanic was a deal yet. Said the baby to us for Busmo person or Tanano. And what's so that you are there? But dear, Pasa, we are sure. Masa, we see Wopia. Aji Pusha as I was selling to. We are DC Wopia, I was selling to COP. We are ASP, I was selling to DCOP. As of the end, any penny sadia. Matthias, sorry, Mr. Demahon, we were more fiscal friendly. Maybe I got them peddling soon. They would have also from Peggy for a catch them and say he's a prophet of God. He's a prophet of God. Etiefo. Sa asawo sofuo we. Sa asawo tutu ni sofuo we. South Africa asawo tutu ni sofuo we. Ono na ewie ni videos trendy because wakwa Amankrado so. Kwa chira se Reverend Isaac Owusu bempa. Ade enye sofo because obi aya na tie amana ye ne ya tu ni sofo we no obetre sa sofo we musi ya friend say sofo we na oni Amankrado koye interview enra no sa tu ni sofo we oni e ona da ho no
Asawa ni tutu ni sofo no one ye. MELCHIZEDEK o se MELCHIZEDEK oni o. MELCHIZEDEK no oni ye. Kwasi asama MELCHIZEDEK ona bia hono tutu ni sofo. South Africa tutu ni sofo no ona bia hono. Why? Ebi amu pese mu hu nipa kora. Obi ampa so a ni video bi trende emu na me screenshot me senya se enra na tina TV kula ebebubo audio wa saminim se MELCHIZEDEK o se MELCHIZEDEK sa wa na keka nkwase asem akwa we na ye ka na asem no osofu na wote wo osofu na ote wo oni aha enie Amankrado blanebere osofu no tutu abraba wo born South Africa abraba wo bono a amai YouTube kwansinti ni video na trend no timani meyi ne ho ano e wo show ni so amai jantre ni tutu ni na ni ti ho kwabu se pochia yakokwa no ne se wansane a yede no esne dua so de na ho apa ona bia no Amankrado sebeya mu be hunu sofo na obia mpane so no oniye ene osofo no filter ayefo amene okokotena ya akomia TV so sofo no okotena ya akomia TV so di nkwase asem no ni video na started trending on WhatsApp na shower video ni jantra ni tutu video ana trending WhatsApp no MELCHIZEDEK no oniye atune dwama bo paso pe atutu ni nkwase ampa ewudifo ni ejantrafo etimi be use social media betane se Reverend Isaac Owusu bempa ne jantre ni tutu hui ni sofo wono ne kotwa manasi video bi na no si manasi no hui and tampene so ne manasi na shibom so si manasi ye tutu ni a woni na ne bo jantre hibom mi bisa eti sofu no a ne se ti sa krantia ye de na ho apaso no I say prophet Opambo is the nation prophet, not any. Amankrado. Any. Amankrado. Any. So for now, Amankrado interview no. Aha. Ni fia ni na bonte na da wono. Wapi ama ne ho aba. Chirasa wapi ama ne ho aba. To overgrant interview. Any show now or ye ni. Show now or near Amankrado ye ni. Now Amankrado was set a few swamming. So for no daho. Just our pit ne waba. Rebema say any employment. A jantra for would differ a crom for. Sutifo nyina se ombeto abo e dia bo Owusu bempa e dia man o MELCHIZEDEK no se MELCHIZEDEK o se afisokek ona bia we na taso se ohia dabere yakata ne ho ama evise ha utimi fa na deja na doma na trending timi metu media ne so MELCHIZEDEK ne da wono wo pia wono ona ekire so for Isaac Owusu bempa on firi nyame na all this is so for Isaac Owusu bempa
se ne sofo wo ze ko usu bempa afiri asofo tbm wana anyuma oba ti se de wo kwa amanta mabrechire mefi bo se omo se wani ye oni nipa na ye kana asem no oni nipa na ne se ayese wama we de mi video ni wa ho we de ye screenshot e wo video ni e de abeto ha me se kwase bi opportunity bi ya obi bi elodu kwase bi a recognize ko so bempa ye innocent na wa ye patafo ni e be kwa akoba wo pa se bra na be kan kwase asem be penti wo so bempa black abra wo wote bomb so no me se wa wu kura kenye yenya unu samo se dampale chen airport yenya unu samo se dampale chen airport oh obenya tie dampale benya tie se mefi boseki oye fine so otimi kwatena obi so aba kan kwase asemo a mefi boseki no ona bia mpamu no ni video no trend kiti eja be makura ne ho nsa anyefe hebe ma ne namu nyefe wa piewie tutu ni jantre ni sofo wako South Africa ka wasa wodi jelly case na eba no wodi kokwabo wo te Lordson TV ebe peti recognize ko su bempa black kwase abanku kwase adwan womu maso sane ya kokwa abo ye seso sekai womu maso kwabo wapia wie ha wosi adeda ho osesa akrante ase odwan abrechire jantre ne tutufuo juju asofo abena na munyina jantrafo asofo mani miri ousu bempa siya kwa wanya daje ate efieru asoame amai edi abesiwo obi mra medidi ousu bempa atem eye wa shi semanasi akopa chew onti ase okay omi enko video weso sam no afa baby aya komia e wo bia o mani metie na mwase duwana wadi yiwe na fast ana musa yi ni mai wow se metie ni pepia na ready eso mo brand samo mama amko kache eyi manase se manase yi mi na ni dane no mo kasane ya am se nyina na manase point sansam nyina so yi no se am so ko kama ma party crowd me kana kwache o pa se enye manase na mi bi ya na be ha na uma no akwa o check me pacho mi video no mi hunu me comment mi hunu ni pa hwe me hunu ni aye pa de metimi aka kire mo ane se monkoso na mu ntro love no omo report video no ye say mi hunu ni pa ewo so a hwe mi hunu ni pa comment je se me kofa me ada phone no na me de hwe enti mu ntro mo love no why wow let me baby na mo ane ngwase aka na mo be use me anoma mo be use me ya kwa claim ana me makwa jenu ngwase o twede funche ho me mani mako ya kasa Amankrado na Amankrado ya me kwa me ko bia nya na bi ni bando kwa na ko so me tan ambre mi basi asie sabe wa
be using my question at the Chibet Ria. Anka, I need the Anka Bumia. Kabumaka. So, Bula Kamali. Already. Now, I want to when you should be a science cemetery, maybe I'm a manase. I know fine. I want to say, so what do you know about your bones and Amanasi Casapa and Yankolasem? No, Casa, no, Casa, yeah. That's all because what you mean you shouldn't be in your say. I said, we are quiet. We can't do one yet. That is another sir. You make a question. Not Matasipa, man. You know, sir. Where's our we need to come on for? Because I do dirty work. What you say? Uko yibi, now gay abefano, do what to know, do a tem. Now you see, now, dinner when you am the double thing. What, only close the window. So, only close the window. I am Amankrado. Oh, no, I could pen a once. May I do a reading and be a mine? I said, most Kedimani took place from Gugu. Mamma was go, why would you? Well, that's what I'm asking to say. I found it to see, yeah. No. Yeah, some yeah, before. My last crying, nobody moved in the air. Change new one. I'm trying. Okay. Hey, sure, I'm not being. Why audio ama ne maame no mama ne maame ntumi na wo. Ayi femina tinye chemwa chemena. Mama na no en sikwa na mse. Enkofo na some nya de bo ntwe no. Ombloko. Oka ni nsem nyina yie na me akora. Ensem nya ni be kam me Amankrado mekina yin. Enkofo ye yusu mi ye. Anya sase ni se ma chema. We report it. You should be in a family, yes, semi at Manasi. They are Manasi, don't say me yet. And there's no sense of no come across. I dare not say, would you, Mamma Ng3g3? Mamma Ng3g3, making me ready now, another promise. What I say, Mamma, one promise. Say, my conto quadrin, my conto quadrin. I mind, I say, we could be my most Canada top person. Why, the papa. See you, I know Kubusa Manash. Am I ever say, an amboa? Man, Quadana, Amankrado, over I mind, Dana, by Osama Cascano. How do you let me dinner command? What also talks with Saman Casa? I did last hour. Please, the friend of me called him. Kind of was sad, yes, was Emma Manasi. Was Samia Nashi on it? When he's already, I could come home. And yes, so from the back door. When you should be doing your mammy. Because I want your one who could say, when you see the baby, now some men must say, but over there, Manasi, no. I already saw audio, you come on when you're not no issue, man. I come out here. Me
Maybe any power, many power money. Oh yes. We used to make the Ghanaians are going to see on board out. Many power money. I said, make cry, make that way. I said, the phone table will be out, and I'm saying, many close to me. As I said, one day that you were. Hey, yes. That work. Oh, yes. Oh, yes. May I join in the I'm making question. Can I? Medafo. Also, Amankrado Timi be pie. No be chle adwuma kro a ye kwama ya komea. Ye dirty work. Amai. Umi kofa ya komea ne so mrai. Agra da ni Amankrado mu di ne ye mo wa no mu bia wo pa no. Agra da de ta ne kokoti ne ko ho no mu a. Papa, e da no twa na mama no popcorn free ha. Thank you for father we say be who should lie. Eno no wa be kan no. O se ati de be show mu no wo ye be ma no. Pie be be kan kwasi asem. Ara be oh, there's a way I want to go to you. I'm not going to make up to you. I'm not going to be here. I say, I'm not going to be here. I'm not going to wow. Papa. I don't know I can do. This is a man coming from me. I'm infected. Yes, I can't catch me. You force your best use. Kiss you so. We hey, maybe you scored me, may a stripper. I said, I don't want to target me a stripper. The amode target o ya komia. Enye ni nyina na omo kekaye. Obian fa target o. And someone mo kafa wo nyina ye nsem trodo. Nia wo kani nyina ye nsem trodo. Afei na nakase beba eti ye ready. Akwaya wo sesen kofu achi. Si yemfa entoro. Eme penti wo wusu bempa black. O dia wo si yase wabo tutu ashawo. Wo si enya no krere atage o. Obi anfa rentage o. Ni omo kafa ho nyina ya no kre. Na afei na mebeyi na kase nyina. E de abra o. Ma seda na mede wo konketenkete. I said, I'm a tree. I should yes, we are about yes, but not yes. I know where you can quench no more. Now we can quench no more. And also, the design will be at the Amankrado because what they are to my baby, our baby, I want to no, the leader too soon. I have been on the strip. I was South Africa class. Yes, club. Hey. I was a son. I put my IGP. Another man say, and no more best friend here. The office of IGP more requested for the statement. Maximum lawyer Sasa de Akono. It's not going to be able to which you wouldn't be. Yeah. And it doesn't know what was the Yakuno. Yaw, Papa, Yama, Papa. Say, I didn't hear when me. That's a who when him, a canny. La Sadia, why when we out for no, or man sat and you know, and the Kawata if you call. Only future. If they don't care, only any reputation to protect. Dabi. And father, Amankrado only the action. BJ, you know, the you took over. Only the action. It is a little oh, yes. It's a way of making the fashion on the way. I got that Amankrado with the Yaman or Mumia. I got that the time the cookoti no no more. Papa, and I don't want a mama no popcorn free. Thank you, the father would say we should lie.
to Manasseh, the Manasseh one. Eti ene Amankrado unim say ye chinna nana ya Maame Lordson TV. Echi Manasseh di. But na what ya bonten ebo premier go. Wa kasa wonim ye chiwe di echi Manasseh di no mo koso utwi nkofo sofu bi so ba abonten. Edi eti na mo se monti ase. Se Manasseh akopa achew. Amai se wonim nia yema wakatira nkwase afo so obi anka na ntum because ye ni abreko. Enya kwase yi. Enya Amankrado yi. Enya Amankrado yi. Ana wote kamera mu. Eka kire wiase nyina se. Aya Reverend Isaac Owusu bempa mom. Ena hye obi achie no. Enya kwase yi. Ono ka se. Ayi the cry. Oh, away. Any. Am I? Chere. Obofu adwuma nyina woni agrada na ye. And you confirm it. But yes, Reverend Isaac Owusu bempa. Se enipa nkotan papa no se onye. Utimi mpeti Reverend Isaac Owusu bempa black. Am I? Oh, sir. Wow. I don't know why I did not check. Oh, okay. Okay. Wow. I don't know accident where I could see. Okay. And you are paying. Wow.
Atiefo sa afemate sa akwai sa South Africa rejected ballot boss wakotna South Africa eni ashawofo abademu sa South Africa ballot boss umyekotie ni kwasi asama okay kai. Hello, am I? Yeah, Pacho General Năkɛd ni. General Năkɛd ni origin. Fantastic. Where ya kasa ya che? Last 2 weeks in the komo. On this same show. I want to say. Me hoboko na you ochina sorry kwasai. Ande ye twa mi. Uhu manasi wasofo wo so be paso demo. E de ba de na uhu no hono no. What came in mind? Ewiano. Ena me pon sore na me so me data. Ena me hu se ojina sofu osu be mpasin pie so. Tonyom na asore ma no ehuru no. Ase ana asore ma ni huru no. Asore ma ni happy. No mu huru no hu. Oh no mo ehuru no mo. Asole baby an huru obia. Tu se na safo manani. Fa ujimi sole woko. Asole baby an anu huru obia. Fa ujimi fa free woko. Am say the video ne wana mo me fa we melemo. Kwasi asema odi ye. Jantre ni tutu ni kromfu a wawa wakotena South Africa amana beto abonten trend ye kwasia wo betena abonten be ono na man kwada ni nya da opportunity ni timi kwaye sa nkwasi asem no ma ni fie ho exactly because ono otumi wo enkwala no so owo mutumi se enkwala no betimi den ejai enti you do allow the guys the boys na ye no ne ni chi ho sese no so fu osu be mpa na so ya den utulufo a wo mfa dabi o ka papa kire na wo mpa na asem okay enti no sa kromfo ba no utimi ja kromfo ba no watunifo kromfo ba no ani kunukura ntimi kansa nkyere ne maninti Agra da tutu bottom ni ba no ono kura na so nyede na ye pa obi am na be disi Reverend ko wusu bempa e wo bodamfo bayi show isu Amankrado a ni pa fa eso so a nanka wo juju fake jantre ni sofo kwatna South Africa akoba sawo anka obae ka wasa okoshe uni peduam se bia HIV baba so kranye wa na wabetia sai Ghana fo ma wosan ewa no mefi bo shekio se mefi shedek aya wo se ti se opuro aya hono asa be kan Reverend ko usu ben passem kwasi asama wo kwatena Lordson TV e kan Reverend ko usu ben pa jantre ni entampe sofo ena de ayase filter ayefo ena ne ememe nyina disi etu omu makeup ansa no mo de atena TV show disi ya so light si wo ho so ena meme nyina use filter Una obi ampamu no jantre ni South Africa tutu ni ose se opuro wo kwari abe tuo na ne nkwala na twen ne ntokwa na one Reverend mama party kuni nti no ana ehu ni se opambo wo soro chen no ana bibufro bi o ma betimi aka ye be hu se you are being real as far as me and you are concerned. Okay. Young Fanny says, Sebe. Unim Chireno, Unim Bible.
sebe esuafo na ne di Yesu Kristo echi no ye di bebre gu efiase yeah bonibia they never commit any crime yet see ebi wo adwumum yetwitwa ebinom they never complained. But as a sofupenye, you call yourself as a sofupenye na sebe. Ebi a wedi nyambransem na oman no twe waso anese police twe waso a unti mi fa we enye topic say news say like obi na kan wo and obi na empewasem intwase hu se sanka eti kwasie jimifuo jantreni sofuo a woni ma beto abonten a wadaja nyina ebo ni tirinko egugu nkofo fonso wenu na wo fra no atoche se yenkotutu mpane ni mfiri papa no eso no wonkowu eya asotwe na papa no wadi ewu watna social media ni TV so aye sika duro eni abosika hu dawuro se nipa majinti yakotwena so agrada akula na mo free ne boys yakotwe sika ya bo apia bebere ka akula na mo free wo call we say ya twena so say ya fa pick up any plate number e used be a number when I won friend on asoche eti wan kananuntum o video ena trendy WhatsApp na me screenshot no o pictures na trendy WhatsApp no ya bere so be kan wanu atuma e ba abonten a untohwe na e be gu abonten no o sina aya nyawo no o sina aya nyawo no a e be gu abonten no ya bere so betumi aka wanu atuma o me kasa wo ho a they never complained. But as a sofupenye, you call yourself as a sofupenye na sebe. Ebi a wedi nyambransem na oman no twe waso anese police twe waso a unti mi fa we enya topic say news say like obi na kan wo and obi na empewasem intwase hu se sanka we ye de etrimpo kura na ye de wo atu mu a enu kwan se okasa ho okay what you say so what I say ono na man kwara na nya da opportunity ni timi kwaye sa nkwase asem no ma mani fie ho exactly because ono otumi wo enkwala ne so Amankrado ono ne maame bodam ni bi no aka na adwene ti Amankrado de me mfana asem enya asem sese because ye nyina ye hunu videos na beto abonten no ye hunu say obi anko papa fi amai udimi divert attention opa chiwi ase ni pa nyina ye omu interview you can never divert this video someone oh is it no Lawson this is our station Ajubi explain no baby the easy cry wow say me chere ni pepia na ready eso mo brand some mama amko ka che eyi manase se manase hwe mi na ne Daniel no mo kasane ya I'm saying ni nyana manase point sansem ni nyina so wayi no se em so ko kan mama party crowd e me kan okra che o pa se enye manase na mi bi ya ne be ha na uma no akra ko be check it wow
Remember being a morning grass, I come on a mobile use me, a mobile use me, I am a general grass, you will treat the phone to you. Minimum Marco, your Amankrado, Amankrado, you may make any. Any band of I am ready. What I say? Shabby. What do you should not say that you were created here? Uncle, I need the Uncle Bumie. Kabumaka. So, who are coming? I'm ready. I want to know you should be here. What I say, maybe I'm an answer. I am fine. I want to say, so what do you know about your bones and Amanasi Casapa or Yankolasem? No, Casa, Mupa. Yeah. That's all because what you mean you shouldn't be me, you say. I said, we are quiet. We can't get one yet. You make a crowd myself. Not Matiasipa, man. Yeah, you know, where's our winning company for? Because I do dirty work. What you say? Oko Yibi, oh, now gay Abefano, what to know, do at them. Now you're singing now, dinner when you am the double thing. Only could them wonder. So, only could them wonder. I am Amankrado. Oh, no, I could pen a once. May I do a reading and be a mine? I said, most cardinally took place from Google. Mamma was go, why would you? Well, that's what I'm asking to say. I wanted to see, yeah. Yeah, some yeah, before. My crown and nobody change new one. I'm going to try. Okay. Hey, sure, I'm not doing. Why audio ma ne maame ntumi na wo ayi me na tinye che mu akire me na mama na no en sikra na me se enkofo na se me nya de wo ntwe no ombloko oka ni se mu nyina ye na me jakra ense me nya ne be kam me Amankrado me gina yin enkofo ye yusu me ye anya se se ma chere na so we li papa ne yusu me ye na fe me ye se me a chere manase be ya manase be wo se me nye enso so no sense mo no se na kama kra Ose common spray kraja awadwa kwase krasini common spray kra ye twi wudi ye dwa awadwa na pesa sofo a wode na solid dan ede ne kra no ababon tia beka say yan treat ni ye. You want the pastor to shut up. Muni chasi di mako emwa. Mama no boni me chini ready na wa na be promise. What you say? Mama be so wa na be promise. Say ma konto kwa dem tene pa. Ma konto kwa dem din. Amai I say we pay the man me mouse can have the top person why ya the papa see you I no kubusa manase ama ye man say anambwa man kodan ne ka Amankrado man kodan ne ka o ha ama dana I on sabaka kanu
So do you imagine? I'm Dina command. What also talk to someone? I said, I think last hour. Please, my friend on phone called him. I know what shot yes was a much manasi. Was Samia Nashi on it? When he's already, I will come home. And yes, so from the back door. When you should be giving me my mammy. Because I want your moon who could have said, when you see the baby, now somebody they must say the bun. I already saw audio, you come on when you're not yes, you are mine. Maybe any pound, many pound of money. Oh, yes. We used to make the Ghanaian going to feel on board down. Many pound of money. I said, make my way. I said, the phone table will be out, and I'm so many close. As I said, my name, that you Oh, yes. Oh, yes. May I go in here? I'm making possible. Can I? And as I said, man, so crying now, we are no. I saw more the 2 YouTube, or maybe I'm not some of the Tomo channel, or maybe one. Let's try to make the power and no people. Let's try to come up with this week here. Common perfume. Common perfume crowd on Sanka. One video, Okoye, also why a dirty work. Oko straki Obi page. Obi dina sorry. Aye campaign. I'm a papa way MPP phone ti papa way one batine. Politics in tea. Nanado dan kwaku fwadon tea. Papa way one batine. Waba bontin say yen treat me ye. Also wa disrespect Ghana police. Waba bontin Hobson adoye abeka say e kwanye omu kura kopie so no mu treat papa nye. Si ade drip si papa ne so. Ni asade handcuff to ne sa. Anaju 2:00. Petrol car any number. BA number Honda. Yadi abota koma. Ebe for papa we. Wabetra bonti complaining also on shut up. But one common spray. Tieni awoka. Wose ka wo life eye danger. Wose etwe de funche bo wutua and ka wo life ye danger. And he still come out. Sa papa ne shut up apwa. Ya mentua mu nyina woka. Yame on tua mu nyina woka. Wenti 2 weeks time I sounds like another one. 1 week time I sounds like another one. No more page me I start to down completely. When I rest back then one. The whole of us say something only if I you man for when you are the car. Yes, I'm saying that. Oh, so bad. When you find you man for when you are the car. Yes, I'm saying that. Good. I'm so bad. Yeah, that's all. Also by yourself. I'm trying to carry anything. Yes, I know the time about. We don't have the plastic one. It's fine. Why are you happy? Oh, the plastic one. The back of every TV power, my Agra. That's it. I am if you small fee, Mamma Ng3g3. Make up with Yash and a father of the Inchizana, or only Inchizana of one. I've been coming from one of the great corporations. Silent components that and then I make come and once a minute more must be like. Maame Ng3g3 say when na be fan e ba ni say nti na you say dem na mo san shase. There be na so one penny. O se se adwuma. Also bobo key Amankrado samate. Se key fonfon ni key tantan we.
eno koboma agrada kwatena TV so eboma agrada sa woni me meko na ma chi na hwe no ena agrada de ani wuo de nani brekosie Reverend Isaac Osubem paso Ghana police muntie asembi agrada be ye video papa na waye patafo no asem na esi ye no papa na twa so 1 good years oba be sie timi atena life matokete e won sawem me do kata akose ho obetimi ba life ube ko jail 15 years obetimi be declare onipa ube ko jail 15 years okasa no oboba omiedi and you people want us to shut up okasa no obo asofufuo bi din you people want us to shut up omo obo mu din nyina 1 good year papa nkasa da Maame yatimi atina social media. Edi papa na tem after case no a ono se wode na asema kokot no. Wase wode na asema kokot. Maame na atina social media. Edi papa na tem 1 year. Maame afunu mu ba osawan. Cho boy. That time now way. No mama tinta supiwa ahoro kase ammo agrada asotro Sicilia mafo choboy aden wa me agrada asotro tamana papa na yedi sofu bia matama na papa na yedi ano on kasa biem papa na beka kwan ya faso treat na ya ne ya no ene ye hu se emwa ne chantrafo atutufuo ne stati pie ba kasa ene wu Sicilia mafo I am very disappointed in you uso wa pia baby be kasa ada ye kana hasem tawa na papa na ye din no ana mama ne da so di papa na tab na Sicilia mafo na won Canada Japan beka wasem ye mu bi ne sori ye pa chawma oba be sie yusu TV station edi bunkofo sika gale ama agu and still what in the name of donation Sicilia mafo ba wiase won donation na this all donate asa na obi a donate am for 3 million bra beji low. Ene agrada video mu se manasi akopa papa no manasi akopa papa na chaw antiase agrada ntimi am show evidence dia all kan se onim papa ni fie etin papa ni fie na manasi tie which is all lies or pekwaya said di papa na tem ene agrada ti kamra mu trete papa se o china papa ni jina amena no o baba be ka papa na gu amena mi to nyame mi si mi to nyame e ma dia be si no dia si koi nyame adom ye wo hu videos ye wo some audios bi wo nyame adom ye wo hu pictures by maame na pia bonti asa be trete mi to nyame se ye da sote Yada so de na papa ni nai kureti kokonia mu be hunu video se be ba be gun frame aniama na maadwiri ya muse kuta agrada se maadwiri ya muse moni agrada di bone a moniama na moni na dini nyina gu abonten dada sana mpasa me ka kire mo me se maame na amasa suma na ma na pie no a jantra for ni atutu for asofo e wudi for ni kwasiapa atufo ni juju asofo maame na amasa de na besi camera mu no se panyini bi ansa ni mo ho so ba me se musuo kamo it's a promise, it's not a threat. Me se papa no ade ya ne ya wa be kasa
Obi say ya man 1 bottle of spray. Ayane ya. Oko shati obi YouTube down. Me say Ghana police. Maame na babonti threaten Reverend Isaac Owusu bepebiem. Because obi ayane boni amana kopa na chaw. Wanu ankasa Accra wo cha take it. Ade ne kwatena abrochire. Sema nasi eme pedi papa ne black. Black ne se dabi. And trona mu try se me fa me pedi papa ne black no. Papa na bo mi dua me ntra ho ku. Ema no me enka me ma. Wakwa akopa chaw. Omo so omo nti ase. Eti maame na beso life. Se odi papa ne si amena no. Obetu and food oba betu anwe egu papa ne so. Me se say ya da so de Ghana mpanyifo bi muntie me. Me mpase bibia beba beto abonte na mbeka se politics nti ne ya release sa na yama. Me mpase mu mbeto ma ba. Na se bibia begugu abonte no ma beka se politics nti ya beto abenti ne ase da release ne yama. Bupa mo Reverend Isaac Owusu bempa ho ban. Eno ana me perfect mo. Amaya nansole. Se Reverend Isaac Owusu bempa ni kokromoti kura hwinti. Mu wo problem. Mesi mu wo problem. Mu fie ne ma ponti nyina baba be ku abonte. Ama the whole omani nyina hu. Mo ni ama pone ne mo kwase asem amote wo mani muti. Mesi mu suo kan mo pa mo protect papa no mo ntena sinkosi awie. Samusha Jezebel wechi. Try any one more nonsense. And yes, I'm Jezebel no mun cheno. Mun langa. Na mun fan chen mu podanino. Mu Jezebel no. If it's on about no bubo mudi. Abuba police fu abubo Ghana penifo ni. Mu Jezebel no. Mu Jezebel no. Mun eye na mun cheno. For this woman to come out, say papa ni jina amenano, no abe kanye gudesono. She is up to something, and she is not alone. Let me see any malafaka things happen again. Muturu munyina beba be guabonte. Na ebe guabonte amamunka se. Ye be tuwa bentinia, engega sheda wilizi niyama wenyina be guabonte. I am not here for politics. And I am not here for anybody. But it's not going to favor the sitting president. It's not a threat. It's a warning to all of you. Someone to me and check my mind. The man is innocent. Reverend Isaac Owusu Bempa is innocent. Oba abesia na abe free madie. Oba abesia na abe to madie. Ena kwasiye kurasi ni biti America. Obubo ki. Onsa watia. Wasi wani maame ne na ekwobo. Aso wo kan video mu se okobo ki ato maame ne so ade akwaji ni sika. Ne yemu kom kwasiya panyini yemu kom. Watimi ayama maami ya wadi agu. Watumi ayama maami ne ba efri ne nsa. Watimi di ki ne kwasiya sema destroy maami we home. I swear to God. Yada sobia no partner Reverend Isaac Owusu Bempa di kokromoti. Ne mo wura kure tu atofo ma mesi mo pra. Mesi mo nyina mo pra. Mesi yada sode. Na Reverend Isaac Owusu Bempa ni kokromoti. Kure tu egu abosia. Mesi mo nyina mo pra. Eti maami na kase wade papa na jina mena no be kan nwe agu ne so no. Ema 2 years yaka yanim yi. Mu make sure say Reverend Isaac Owusu Bempa ne nan kura hwinti bo. Mawie masem. Ana mo pipi ama no ko kan ma na asem bi. Ko kan bi e to be minta musin traso. E den na so die. Mama wa gbe kura mi e ko pa ma na ne cho. Said the Amankrado Lordson Tv. And then I said the woman will be
the Lordson TV no so crano. Nya wo ya ben a Prophet Pim said Manasi dia. Oh yeah, not necessarily. Yeah, cry no Manasi na mai hu say nkofo me kwasa no minim no. Me Nansiana Manasi kan na nti o say Nansiana no ba wo hi ba no. Na mi so no Manasi na akofa wo hi ba. Nti o say na me fa video sana dia so. Tatina, why no make me say you want to try that. Or try to call Maame Ng3g3, man. Maame Ng3g3 you want to. Amankrado Lordson and so called. You know, me and Maame Ng3g3 be the one that I'm also. Me man is sorry. Me man is sorry. Brother, I will finish the stew so that you cook after that. And I will come and do the batata because I can see you are preparing. What's your name? Yes, Amankrado. I'll finish so that you cook after that. When you finish, I'll come and do the batata. Thank you. Maybe a woman not me pacho wa upesa ofrebia a call time wa upesa ofre wa fedi obi abetumi afra kire na adwene me pacho wa upesa ofrebia afre ye dia homa na tum obi bia la opesa ofrebia on Flamenco. Skincare, based in Manchester. Your sales outlet, Oldham. Royal Plus, for number ni go amount. What stretch marks, what acne, what hyperpigmentation, we use to cream hair skin, and I use bleaching products be opposite repair skin. Contact here www.divineorganicskincare.co.uk and now say Freyen +44773559089. Your handle also our social media, Facebook and Instagram, Divine Organic Skincare. Organic Skincare, based in Manchester. Me pa choka sa mi enko. Chacho jina hona me faunto. Tulip. Tulip kasa. Akwaba. Yeah, and kwaji mu take it no. Mo Ghana music no mo kwaji mu take it, mo kwaji mu take it. Tulip kasa mi enko. Yo, me chia tiefo nyina. Mesam we de ma dwenkyerɛ kakra. Me pa mo chow se Maame Ng3g3 wo live no ka se yema like ne heart na. Like button no any love na one channel. And no na mesra mo ye mia so love comment ne dia no encounter what the heart na wo wan kasa wo you phone your friend is emojis in the mono and what dia no ne ya encounter dia Facebook ya no na wo write wo share screen na wo keke no so no an sa wo bobo so sa na a flow me fa enunsi wo na menkyere madwen hwe Maame Ng3g3 se afi we die me kama mani huna me dena nyane ye na me maame ewu enka ye ba wuro ye hu Facebook se maame we gimi no empanifo bi sise na se ema ne be hyase a ene enka MPP for MPB ene wo enka mom de enka nyoma be pie mom enka nyoma de enka be pie nipa ye di edina ni atofo mahwe mu ye dwuma ho tie no kura ni mu di pie na se won se won nya ho hwe na won mu badani na no mbeja no ama ne di papa ni da bia ye fom dia afi we die
enkwaye na enkwaye ma womo na womo Amankrado no obi ani kwanko obefa ni ho adie de madwe amachira no And I was say, well, we say, well, who pointers no, we de be jiri pass Agra that we hear video here, be tunes out come, on also be life, ni nemuno, yes, you at the ho, or the buyer, yes, the bebremo. Tebusia, Miss Show, and Kobe Bia, check a friend is inside GTV. Me obey no, or subscribe, I know me a burner 110. Tell be a maybe and me buy a pay. Yes. Also obey me and join na bibia aya kama pa. Me so be like video we na wa drop a comment kama pa e wa se o. Kira wa dwen fa sanse me ekoso yi na o. E bia wa dwen kire nso kura be boa me yatene o ma ase kama pa. Abusuan ha na bidu be say here inside GTV. Yakopon sha say wo je mre na wo nya ndaaje e ma program ye no successfully.